Misteriozne grobnice koje do sada niko nije uspeo da otvori. Neke drevne grobnice davno su otvorene i opljačkane, ali neke su i dan danas potpuno zapečaćene. Grobnice i groblja kriju odgovore na brojna pitanja, ali ovih 5 grobnica niko nikada nije otvorio ili istražio. Broj 5. Egipatski hram u Londonu. Brojne legende i glasine isprepliću se oko slavnog egiptologa Josefa Bonamija, ali jedna okupira pažnju već dugi niz godina. Priča se da je tokom jednog od svojih brojnih poseta egipatskim piramidama otkrio tajnu putovanja kroz vreme. Pre nego je umro 1878. godine, to znanje je preneo na svog tajnovitog sponzora, Hanu Kurtoj. Druge priče glase kako je Bonami podelio mistične egipatske tajne putovanja sa Samuelom Alfredom Warnerom, stručnjakom za mornaričko naoružanje. Warner je tvrdio da je osmislio nevidljivu granatu, a pokopan je na groblju Brompton zajedno s Kurtojevom. Pretpostavlja se da je Bonami dizajnirao veoma zanimljivu grobnicu za Hanu Warnera. Na londonskom groblju ključ od grobnice davno je nestao, to je dodatno pojačalo glasine da je grobnica zapravo vremeplov, barem tako tvrdi autor YouTube kanala Dark Five. Broj 4. Blago trezora B. Hram Padmana Bhaswami u Indiji često se spominje u svetim tekstovima Hindusa kao zlatni hram. Blago kao što je tron od zlata i dijamanata naslućuje da je još veće blago skriveno u tajnim prostorijama u hramu. Zmajevi urezani u vrata Nilavare ili trezora B upozoravaju na brojne strahote i opasnosti koje čekaju sve provalnike. Hinduski astrolozi rekli su da je ulaz strogo zabranjen, a najviši indijski sudovi takođe brane ulazak. Procene iz davnih 1880-ih kažu da blago vredno više od milijardu dolara čeka iza tih vrata. Broj 3. Faraonova tajna. Neki veruju da je otvaranje grobnice kralja Tutankamona 1922. godine otvorilo vrata drevnoj faraonovoj kletvi. Arheolozi zato sada oprezno ulaze u neke od tajnih prostorija, otkrivenih nakon gotovo jednog veka. 2015. godine su otkrivene pukotine koje vode u pećine iza zapadnog i severnog zida Tutankamonove grobnice. Skrivene prostorije mogle bi da objasne zašto je zidove faraonove grobnice ukrašavao samo mural s prizorima iz knjige mrtvih. Grobnica bi mogla da skriva i neke veće tajne kao što je nestala mumija kraljice Nefertiti. Broj 2. Besmrtnost iz podzemlja. Poslednje počivalište kineskog cara Qin Shi Huanga još uvek je zapečaćeno zato što se arheolozi boje nekih smrtonosnih zamki kao što su automatski samostreli. Još veći strah u kosti ulivaju glasine da je grobnica ispunjena rekama žive koja simulira okolinu grobnice. Svi graditelji grobnice živi su zarobljeni kako tajne gradnje nikad ne bi iscurele u javnost. Pretpostavlja se da grobnica krije najveća blaga drevne Kine, ali i rezultate careve potrage za besmrtnošću. Broj 1. Misterija Azteka. Drevni grad Teotivakan krije brojne tajne, a ne zna se ni koga je izgradio pre nego što su ga Azteci otkrili. Ne zna se ni zašto su kipovi i građevine duž avenije mrtvih namerno uništene. Arheolozi se tek sada približavaju odgovorima na pitanje gde su nestali prethodni vladari. Nedavno su otkrivena dvoja zapečaćena vrata u tunelu ispod ceremonijalne platforme kod kompleksa velikog hrama. Okružena kostima ritualno žrtvovane dece, sumnja se da iza vrata se kriju kremirani ostaci Montezume.